Kolunda yok, akçaң yok, eç nerseң yok bu. Mamileң menen берешең бол машалла. Жылмаюң менен, ушуда bir дайым така жакшы сөзүң менен, кабагыңдын ачылуусу менен машалла, эмне кылалы? Жакшылык кылалы өз ата-энелерибизге. Анткени кабактын ачылып турушу ата-энелерге сенин миллион долларыңа караганда пайдалуураак, миллион долларыңа жагымдуураак субханалла. Кабагыңды ач, келин кабагыңды ач. Kız kelin kavağında aç subhanallah. Güyo bala kavağında aç subhanallah. Anken senin de atan seninle kavağındı karab sen oşar menen suyunup turat. Senin subhanallah sen töröp koygon balаңды çoň ata çoň apamın dep tayata tayanemin dep subhanallah kütüp oşonun arkasına erkeletip akırkı pensiyasını berip oşoga razı bolup jaşay beret. Sen milyon doların gereği yok aga. Bu sünnet subhanallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz ata-enesine jakşılık kılbagan, rahim kılbagan menden emes degen. Özünün bir tuğan menen bir tuğançılık kurbagan menden emes dep aytkan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jakşı dost kütüp albagan menden emes dep aytkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Koşunun hakkısını toluk berbegen menden emes dep aytkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sapırga şuna bir koluna yok bu kolucuk olup kalganga jardam berbegen menden emes degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu akbar. Salamды birinci bergen menden degen Peygamber. Menden birinci salam bergen menden degen. Bay bolup turup subhanallah malın mülkünden zekat bergen menden degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oorçuluk mezgilde Allah'a tayanıp turgan menden degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ağımdaki Peygamber üstüne düşürken. Buna biz akıl düşürken, milletimiz düşürken Peygamberin üstüne. Allahu akbar. Tuğanlar maşallah buna uşul milletlerimiz de karalım.